افچاخه و بخیر به گلی تماشان دیجا و خیراتون بر اکران لالش تیوی هون تماشا دکن برنامه از مالمه چا مدام پیش را گوتو با برنامه از مالمه هات حاضر کنی و دمی دما نخوشا کرونا ویروس دست بکر لدنی بلا به هر کس دمال خود خبتی ایزنه دان در کونده را رژیم کارانتینی یا سامایزولیای دولت دسته با محاول دن و پروگرامی چکن بریچا سکایپ خودی دوری آوا که بریچا سکایپ هم میوان تکلیفی برنامه کن همه که حال و وقت وان پرسکن حتی خانه وکی پشتی رژیم ایزولیای رژیم کارانتینی گلک دولت آتا دستنی لی گلک تماشاواری می خوش هات برنامه فرماتا پروگرام از مالی می جه خوشیور کرم بدومینن وی فرماتیم و دیرو دیسا اون تماشا دکن و پروگرامی میوانی می ایرو جه آلمانیایی که یک ندیم ارکیش خواه چلکوانه که ایزیا اندمی رخصنا مالا ایزیان باجاری امریکا لآلمانیایی ایرو بیا میوانی می که همه که حال و وقتی وان پرسکن بیم تیمی هم دست پید کن پروگرام خواه که یک ندیم هم خیر و سلامت هاتنه سرچاوا مالی آوا برای مجبور و سلاو و ریز جبوی وجی و جبو برنامه باجی و کرم کن اون قید چاوان ساعت های باشه باشن ساقی و خوده وکا ناوی برنامه و مجبور لمال دمینن و هنکی تندرستی زانی نباشه و دالتن دجی هم برخواددن البته جبرویه که امجی وکا دنیای تبایی لهمبر به نقاشیا کرونا براسی افسال که زیده امکارم بیجم مجبور دمال داد مینم که ندیم البته نه روشا کرونا ایل کی داری هون جیان دکن تایبت امولدن دولت آلمانی البته روشا کرونا سه چه آسته دولت چه وادویجه چه ساغلمی وزارت ساغلمی برخواد هم بر وی نخواشه بگیره تایبت ولاتی ودا دولت ودا بله راست وکا جیانی زمان شامل آلمانیا جیان دکن اول 40 سالیه آلمانیا جیان دکن براستی و بیجم اف نقاشیا کرونا براستی سیستما جهانی یعنی هاتا بهارتن آنجی تاثیر الحمو ملتی کر حمو جواقع الحمو اولاجی کر مرم کاره ببیجه اف سالکش خو اف نقاشی سالک زیده باچه بو اف نقاشی بردوام که هر سال آلمانیا جیشقا آلمانیا دولت که پیشکتیه هم دالی براستی آبوریه ده هم دالی سیستمه ده هم دالی بیجم تکنولوژیه ده چقدر پیشکتی ده لمخابن براستی باندورک مزن هم آبوریاوی کریه هم سیستماوی کریه و هم الگله کل آلمانیا جان دکن لوانجی کریه وکا جباکا ازدی کو امجی لور جان دکن 100,000 البته المجو کریه براستی یعنی وکا بری امنکارن کارو ایشی خواه بکن امنکارن خبات خواه جواکی بکن امنکارن بیجم تندرستی خواه وکا تفازن لی خواه دردن آنجی براستی دورده گل خطری ہے یا شخی نوینا که تابی گلک ازدی مجی یعنی وکا جواک جوی تندرستی آن جوی نقاشی براستی او گرتن یعنی ضرره کی مازن دیتم کارم بیجن گلک جی عمری خودش کرن هر اوسا گلک ایدنه نقاشن دیستاجی دولت آلمان براستی جیاران انسانا سهر تشتیره دگره از کارم بیجن جبر بیکیجی تندرستی حال حاضر به تبایی نباشه امجی وکا ازدی وکا جواکا ازدی هم داله سیستم ده هم داله بیجم جیان ده هم داله و بیجم امجو کاربن بپارزن ام برخوادتن لمخابن تکلیه یعنی بیجم جواکه تکلیه بیجم خباته وکبری چینابن ام کارم بیجم صدی هفته هشته هاتیه خود کرن یعنی وکبری ام نکارم ویتشتی کار بینه الى بریا تکنولوژی یعنی تلفونن işte ev Skype'ın bizim WhatsApp'ın و böyle tiştetini hani bu insan tendrüstiya faji pet pareze و doktora faji bizim ne mecburi be
براستی او جی نکارن چه بکن و حتی به گاجی هی خطری بردوام راست بیجن علاج درکتیه چقدر حد به آنجی افتشت باش به لمخابن او علاج درکتیه جی بیجن نگاتیو اوی هنه یعنی نباش گل انسان پید میرن مینا که ev ilaca dawî hatiye derketin bêjin ew ilac xûnê dimeyîne yanî ew xûna dimeyî jî însan pê dimire ji ber wekî weke tê xwastin nikarin bi kar bînin ama gelek dewletê weke Çîn weke Amerîka ku ew jî bi rastî bi kar tînin ew ilacê wir ayrîne tabî hatine vir jî ayrîne ji ber vêyekê ewl doktor an jî کسی در نخوشخانه در دشخله کسی در دایره در دشخله کسی سه 8 سالی به جملوان دقه ای سره نهات یمه براستی یعنی ملت نورمال سره نهات یمه از کارموزا کرتاسی بیجه برا خود ساعت بده و بار کی نخوشی دوری و به البته که همی مدخص برنامه خود هوا کی درقا رخصتن او مال ایزین آمریکا داخل وردن امیلای بزرن سروی پرسیل مدخص تفگریدای هلم بو نخوشه کرونا ده پرسن ویده ما دجوار دا البته رخصتن او آلیکاری گیان یا ایزین جی دا البته اگر کسی که هیوی داری آلیکاری به زیان اکا مزن جوی نخوشی کشانده به رخصتن او آلیکاری جادان یا بگی نوانا براستی رای موجود وکه اونجی زانن یعنی مالا ازدیا امریک 27 ساله وکه ریخستنه وکه مالا ازدیا و اف ریخستن جی وکه وجی گله جار شوپان دیه یعنی جبوی آلیکاریا جباکا ازدی تایبه جبوی ملت می شنگالی و هر روساجی همو پنابر میل همو داری براستی جی گله جار آلیکاری کریه و وی آلیکاریا که بردوام که اعلام خوابن وی پیواجو کرونا ویروس براستی خبات مجی سکناندن الا دیستا جی تلفون ها دیستا جی لپرسین دیستا جی بچونه و هاتنک و هنکی بیج ممکنه مرب کاره لوان پرس خواهی داری بیج مینک نه تنه براستی آلیکاری تنه سکناندیه بیشم جشنیم چید ساله 3-4 جشن ما پیروز کردن بیشم جشن چهارشنبه سور بوش و اول لوری دست بیک من کار بو شکنجه بیشم جمعی بو جشن ازی بو او جشن میدونشی این سال یعنی بیشم چهارشنبه سور وان ازی که امیجی نکارم بیگا چپکن براستی دیستاجی شین بون یعنی شینی ازدیا بیجم کوبات نمالا ازدیا با صدق هزارا کس دهات مقابل اوجی نکار بون چه کن یعنی هر آله بیجم جیانه ده تندرستی لی چه بوه الادی ساجی به تلفونا هم به چالکیه بیجم براسی daha زفتر خوی درکتنه مورال گرتنه مرف کاره یعنی پنال بری خوی داری از کارم بیجی وکیلی بیجم دوی نابره ده براسیش خواه کرونا هبو او شخصی جی از مجبور شما ترکیه جبونا وکا وزان خباتا گنده مه هبو الوری جی چون او بیجم پنابره ما زیارت کرن الهره ماما جی هبون لقورخی جی هنه و وکی گل جی دنی براسی برایداری وان نورن وان مهفدیتن چکرن براسی روشوان گلک نباشه از وکیلی بیجم روشا وان پنابره میکول ترکیه آن وقت دولت نباشه الا مقابل رخصنه ازدیاجی لگوری قوات آفت خوازن آلی کاریه بکن الا وقت خواسن براسی ده پیواجه کرونا ده همو مالو کمال ازدیا رخصنه ازدیا نکاربون آلی کاری بکن آلی کاری کربن آلی بروکراتیک ده آجه بیجم چاپمنیه ده آلی پروپاگاندا ده و خوی درکتنه ده زفتر افتش چه بوه ama peşi ve elbette hazırlığı mala izdiyacı ve که همو مالا هنه و آلیکاری پنابری خورا بکن خدمت قبول به که ندیم و ایجادنا و خافتنا خدا هنال نسر پرسا گنده کل هوکه یعنی لیبوینن اوا 2 سال پاشختی چاوا دستینه صورت اکسا چیبیه اگر امورن کل هوک بر خدا نکر هوکه مثلا ناوی ندیم ارکیش بیرتینن
اگر ام ناوی ندیم ارکیش بیرتین ام ویژن برخودانا گنده کلهوکی البته نه او برخودان سر چه آستیه امزانو اکی به زوره خالیه و دست زیاد دستاندن دل بختیر اوا دنوا دیرو که دن نه جارا پیشیه برا جارا داویه به البته نه سر چه آستیه او پرسا بله gelek spas ji bo pirsa we jî weke xwe jî anî ziman bi rastî di nava vê pêvajoya hewqas gelekî zehmet de zor de û bi rastî weke hûn jî zanin tendirustiya min ne zêde baş e çend heb nexweşiyê minî kronîk jî hene ila ji ber ku me ev xebata gundê xwe dest pê kiribû em mecbûr bûn bi rastî tiştekî zam mecbûr bû weke mirinê ferz bû û em li gundê xwe jî derê elbette weke anî ziman gundê me tabî ne ez tenê me gelek hevalê min jî hene grûpê me jî heye li kelhokê xweyî dertê êla dîsa jî em çûn ku gundê xwe em par meha yazda pazdê nake em çûn ji bo ku em careke din karbin erdê xwe rakin cotkin û tov bikin bi rastî lê mixabin dîsa jî astengî ji me re derketin ez weke sê meha li Wîrê mam ez pêncê meha di dûa yan 2021 ez hêja vegeriyam bi rastî ev zêdey mehekê ez vegeriyame xebata gundê xwe elbette meşan ez karim vekirî bêjim bi saya serê bêjim dewletê yanî kesê ku me parastin me dîsa karibû erdê xwe rakin û tovê xwe bikin û dîsa jî gobira xwe jî bireşînin vê dûrmê de halê hezir rewşa gundê me tenê mahkema Kemal Ankara maye bi rastî ji bona xêniya ku wan bi giştî ji gund derxin û ya dinê jî erdê aydê me erdê me müşterek em jê re dêjin vê halê hazir em karin bajon û her usta jî tapgê gundiya êkelhokiya jî hene bi rastî ku bixwazin karin ew ji wan tapgê xwe zev bihêsan bi rihetî rakin û em hêvîdarin jî rewşa gundê me daha berbaşiyê vere û vê münasebetê jî elbette em banga xwe li hemû kesî jî dikin weke we jî anî zaman gundê kelhokê êdî bû bi rastî gundekî ji dîrokê gundekî navendî gundekî bi rastî jî ji hemû cîhan problema wê zane em banga xwe li hemû kesî dikin ku li me xwe derin û banga xwe kesê ku gundê me jî îşgal kirine em dixwazin êdî ew jî fehm bikin bi rastî jî em naxwazin meselê bi şîddetê meselê bi zorê meselê an jî wekî din em çareser kin em dixwazin bi rihetî ji gundê me deran em jî weke hemû gundê êzdiya bi rastî karibin hene gundê xwe û gundê me azad be em vê yekê dixwazin û rewşa gundê me çiqar diçe jî ez bawerim ê berbaşiyê ve here yani em dikarin bêjin ekî pirsa xaliyê gundê kelhokê hatiye safîkirinê ber bi safîkirinê çûye êdî da alê xweliyê de alê erd de bi rastî pirskirêkê me ji bona ku em erdê xwe tapû bajin ew pirskirêk alê hukuk te nemaye yani ew zû be çareser bûye bele lê kê zeft kiribû yanî niha hûn çûne û xaliyê xwe vedidin dixwazin dîsa bireşînin kê zeft kiribû ew na bi rezedilî qaîlbûn wan xaliya binewan yan bi zordariya dewletê hukm kir wekî xaliya paş da vegerinin belê yani hukukî me mahkeme qazanç kirine êla kesê gundê me îşgal kirine ew kes nailin em erdê xwe tabû jî bajon bi alîkariya dewletê îsa jî me karbû bajon û tov kim rastî ew kesê ku kirine jî yani ne Tirk û Ecem û Ereb û milletekî dine yani milletê Kurd û li herêmê eşîretin axane bêjim kesê feodalin kesê zilm û zorê di dîrokê de heta vê gal êzdiya kirine ew kesin yani ev kesî têne zanîn dîsa jî me gele car gotiye em xwe jî ji wê eşîrê ne yani reşkota navê eşîrê a navê herêmê em xwe jî weke êzdî bavekî ji wê herêmê ne yani bi rastî heta vê gal jî gele kêmansî an jî bûyer çê bûne êla bi rengekî
وسا وکه هاتیه سرک الهو که جار اول چید بس قارم بیجن الا دیستاجی بانگا me ço beri vegan banga falwan kesakir edi de ve qarna de 2021 de brastiji bejim heji ku dixwazin zalmê bikin zorê bikin axatî bi eşîretî bikin evîna naraste em jî naxwazim ku bêjim ev eşîra ku em jî bavekî wê eşîrê ne weke êzdî bi rastî vê zilmê vê zorê li êzdiya bikin ela çit bebra bibe hem devlet و هم جی بجم کلهو کی ال گنده خفایی درین یعنی گنده خوش کسی را برنادن چونکی زورال کسی ناد ظلمل کسی نادن تنه تفازن گنده خو و بجم گنده خوش با آزادی تفازن دگرنه گنده خو یعنی داخوازیه ما ابه افج داخوازیه که انسانیه داخوازیه که کو معفی ما حق ما که ندیم ببینید نه دوی بر خدانه دا و هیچ خا پیکانی و گوت اونا نه ملتکی دنیا نه ترکن نه عرب نه عجمن اونا کردن عشیره که کردن نه جملتی عشیره که کرده اصلا زوریل آخای خالی ازیاج دست اندگره البته دوی بر خدانه دا و در چه جا خود درش کرد اگر خالی نه دست ازیادا بیاد دست عشیره که کرده کی ماین دا بونا دیسا مینا و در کتان دور پاش دا وگریانا و دیسا به زورداری دستیان بستاندانا یا معنی سرکه و کی ازدینه خالی دستیان بگیرن بله مجبور یعنی براستیجی وگا گل جارجی مگوتیه از چهار باره دیسا بیجه اف پرس گل جار جمعته پرسین طرف دولت و جمعته پرسین طرف عالیا و جمعته پرسین و طرف راگاهمتنه یعنی تلویزیون جمعته پرسین راست او دیتن براستی تقلیوی دیتنه دبم هگه که اف گون بیجم گوندکی مسلمان بونا حتی گوندکی علاوی بونا حتی گوندکی آسوریا ارمنیا بونا جی چما ویدیجم نایوی معنی کو نحقیل آسوریا و بیجم علاوی ارمنیا نابه بلید به اما مجبر کو ما افتش عمل دادید بیجم گوند آسوریا لال مدیاد هنه براستیجی و نحقی نکار الوان بکن آنجی اوان گنده خستاندن گیش نبی حقی خواه بیجم ای علاویه جی هاکزا وصا آنجی ای تنجی وصا اما گنده ازدیا وکواجی آنی زمان گنده کلهو که بو گنده کی جیهانی یعنی گنده کی نابندی جیهانی الهی جی افضل بیجم وککو ام بیجم برای می کرد متکن آن عشیره مل متکن آنجی آخی هرمی المتکن اف نبدزیگه یعنی ابینا اشکره دولت جی وکریج مارا دیجا دبیجا برنه هر تم و ما وک دولت سوجدار کرد و دگو ترک اسکری وان پولیس وان نقیل مد کمت کجن آن مسورگند کن اما بر امتن و پاریزن برای وی کرد لگون دیوان حقیل ود کن و ناد دنا تاند نروی ما برای مجبور یعنی جبر بیه که البته یعنی گرک جی او عشیره کرده gerek او آخی کرده او فودال کرده براستیش ایدی دوی تما سال 2021 ده او جی هنکی دست خواه بنا بر سری خواه بفکرم بیجه ام چت کن براستی یعنی ایدی شرم ام خواه از شرم تکن ویگا ویه که دیجن جبر که هوا کم گوم ام جی بابه که وی عشیرینه او باب بیجم 7-8 عشیره پیکتی گاوی که افدبه البته امجی برخواد کردن براسلیجی و جاره کردن به مناسبت به پرسا پرسی بانگا فلوان کم رئیس عشیرامه همون نافدار عشیرامه همون کسی خواه رئیس به عشیرت بین عقلمند به عشیرت بینن برای دنیا دنیای ده یلی جهان جماعت برسه ترک جماعت برسن تلویزیون بیجم ازدیا ای کرده جماعت برسن ایدی باسه یعنی ام جوی دخوازیت کن ام وک هر کسی کاربن هنه کلهو پراستی آزاد و برا ایدی نبه پرس کرد نبه پروبلم ام دارین سه تلویزیونا دارین بیجم برنامه و بیجم اشتا عشیرامه آخی کرده ها لمت کن مخابن اینجا اف جی براستی کنه نگره دای وان و عشیره
قال عشير الهرم مهنه او عشير جي كارن براستي قبول نكن وصاجي دولة جي حقوق دولت آن حقوق میکو مقازانش کریه حتی داوی به پارزه دولت جی کار ایدی بیجه باسته از بیجی فکری بیجم یعنی وکا مینا برای میجون بیجم چوا ایرو شازده مهیه نوسا شازده مهیه او بیجم کمکوژیا حلب چه نوسا همو کرد بیجن امه به بیاری هم شرمزار کن چما دیجن چمکی دیجن صدام حسین بیجم قرقرن چیکر نو صدام حسین کیه صدام حسین یکی بیجم مسلمانه نوسا ها دورده گاوی چواد بنیه براج بوی ازدیا بیجی بیجن işte hem çavaş bu şengali ku hem بیجن gerek همو کس بیجن ویب گری قبول نکه حلبچه قبول نکه البته yani قاتلام جنوسید فرمان تکس قبول نکم تبا شرمزار کن اکوت که براستی جی الا دیستا جی لسه پرساوه لو ما تخوازم بیجم گاوه نحقیت لجباکه که بوه لئوله که بوه gerek همو کس شرمزار که چه مسلمان به چه علاوید به چه ارمنی آسورید به چه ازدید به به مناسبت اتفاقم هر کس عقل خود دستری خود و به بیارجی شرمزار بکن و وان نحقیل ازدیاجی بین براسته به یک دنگه که یک دستکی شرمزار بکن Kekin edim, hun çelekvangi ve zuda olmuşuldu ben. Hem çoğu zaman da arşiv da mesela gerek hepeyini ve gerek video ve YouTube'da hani yin despika orna bisyaki salin de hazari, davya salin hazar nesdi ve hun gereki de herim adı geriyan ve çoğu çelekki buna izyadı kır emras bejen vekir yani xeberdin ve saji çelekti buna milleti kurdikir. هوا شان امیر نکام بیشن نه تو چه ساعت نه ویلو دم کاسانه این هفتش اینترنته البته لگل وان عشیرا چاخی اگر یکی کسی که مهم یا کیان دنی به خبر بیا باش کن لیون ندی مرکیش که چلکوانن کیان گل کالی دایا چا ملت کار نه البته گلو شکل دارتنه افتش وکی انا جه خال دشمش نابن بشکلینن و خالی فرانکس اجداسیون هم ندن پس yani ama disa diyor ki da izbat dike eğer empence dikin qenca menay şekrandını. بله ابراهیم براستی وقت تبو هر تشی مشکره بیشن و ندیم ارخیشی نوشاردیه هر تشی خو اشکره کریه دناباچل سالی ده من خدمتا گلا کریه از بکری بیشن usam خدمتا ازداتیه جی 3 سال داوی خدمتا ازداتیه لگوری قوتا کریه البته ev roja navda اشتر وکری بیشم و 16 ماه سیایا براستی 1988 بره از یک وقت وقت الحلب چه اف قاتلام چه بو لآلمانیا براستی سرکت چالکیه که ده آلمانیا ده مجیه خود گرد و از حق مگرتن زانی و هرکس و دمیجی زانه البته من وظیفه خو ملتی دکر و دمی جبر بیه که براستی جی یعنی البته از حتما حتی ارمنستان گرجستان مسکو وانجی مهنگی خبات خو مشان دی سال باکور جی مشاندنه و گلجی وکواجی آنی زمان البته مقصدم چی بو؟ مقصدم اتفاق بو مقصدم یکیتیه که ملتی بو که هم کاربین ولی تشتی بکن هر اوساجی مقصدم نی هر سرکه رای مجور که ازدی کاربین دنابان ملت دا آزاد بجی ازدی کاربین یکیتیه خو اتفاق خو چه بکن وکه چه که لالشا نورانی براستی جی بیجم دا آخر کردستان ده اموسا بیجن یعنی قبل لالشا نورانی دور ده به قبل شنگال عراق به براستی جی و صدا زیارتگاه ازدیال همو پرچا هبن ملت ما لروجابا یعنی سوریه هبه ملت ما العراق هبه شنگال هبه اوروپا هبه دیسا جی بیجم ترکیه هبه البته وکه ازدی گرهک ازدیه براستی به خبات بکه الاس کارمش ترا بیجم به هزار ازدی اف
خدمت کریه اف خبات کریه 40 سالیه ازدیا پشگرتنا همو خبات سیاسی همو خباتش بوی اتفاق کرنه الات ویجم پرسی تبیجی ازدیا برسوا بگرتیه از اشتار مخابن بیجم نا از بیجم ازدیا هنگه کو پشگرتنا خبات سیاسی کریه خبات اتفاق کریه خبات کردا کرنه الا مخابن ازدیا اف برسل جو کردا و سیاست آوان نگرتی از وید خوازم وکیلی بیجم الا نکو از سلالش تبید دید نه یعنی هم گره وکیلی خردن که ندیمنین و هیچا نمونک بیجانی سال 1988 دم حلبچی اون خواه جاتنه گرفتنی داشت که زندانی داشت لی وکیل قدر یکی دیگری که قدری تر اوج بزنه یه پیشوی تر که قدری تر بزنه لی سال 2014 خنجی رخصن ازیا رخصن کجا ملت رابون تایبت مولا کجا ناتنه گرفتنی اونا رابون بونا رخ و سکنی بله ابراهیم جون براستی 2014 باش ده بیرامن از اینکه من امن نخوشی درباس نکرو این دروژه ده مل باجار بیلفرد براستی ما جوینک چکر و ما گوت ایدی گره دماویه که سرید همو ازدی و همو رخصنی کرداج ایکو جزدیا حز دکن براستی گرل ازدیا خویی در کبن ما وقت بنابه قومیتا که بنابه ازدیا و دمه ما چالکی دست پیر کرن براستی از بیجم البته همو کسی کو پشکرتنا ازدیا جی کرد yani nikarbun pişkirtna wan nekin wê jî kara bêjim ji ber bi 10 sala êzdiya pişkirtiya hemû çalekî Kurda kiribû. Di wir de gelek rêxistinê Kurda jî derketin ku pişkirtina me çalekiya dikirin di meşa de an ji alîkariyê de wekî din. Êla weke ku rewşa Şengalê dibînin bêjim hemû partiya weke hebû nekir rastî. Hene partî belki hatine sujdar kirin ku distê wan divê bêjim qatîla jenosîda Şengalê de heye. Hene partiya bêjim li gor jî berjewendiyê xwe belkî pişkirtina Şengalê kir. Hene partiya belkî bedel dan Şengalê xweyî derketin. Êla vêga jî elbette hê jî nederenge. Gavê ku partiyên Kurd bi taybet hêzê êzdiyayê di nava partiyê Kurd de û vê ferz bikin ser partiyê Kurd gere ewil jenosîda Şengalê were naskirin, fermanê Şengalê were naskirin û taybet ji vê yekê gelek Kurd ewil ji êzdiya erzê xwe bixwazin. Çimkî qeweta wan mezin li Şengalê bû. Qeweta wan mezin êzdî tenê hîç din. An jî bûne sebeb. Ya diduwa ew kesê ku di wan bûyera de bi rastî jî cî girtine gerek derin pêşiya mahkema gerek bi rastî jî werin bêjim cezakirin heta ev nê dilê êzdiya li wan benabe ez vê vekirî bêjim êzdî jî halê hazir êzdî ji berê zaftir perçebûne birayê mecbûr çima çimkî êzdî berê di perçebûn yani yek ji êley êzdatî êdinê siyasî û teblîhev zanî ama vêga êzdî bûne 4-5 perçe dirênî 4-5 partiyê siyasî êzdiya li Şengalê hene nikarin bibine yek bêjim hikûmeta Iraqê hikûmeta Kurdistanê derheqê Şengalê de biryar standiye ji bo çi biryar standiye ji bo bercewendiyê xwe standine û ê ku li Şengalê jî elbette hem xwesariya demokrat hem kesê pişkirtina wan dikin ew jî bi parastina êzdiyê wîrê yani teblîhebûneke mezin dixwazin. Yekî nedim ezgilî ve şekil birine yani bona bercevandiya bona alîkariya dema fermana sala 2014 yani wê demê kê hatiye hewara êzdiya kê xizmet kiriye bona ve heger insanek ji wê fermanê xilas be xizmeta wan qebûl be yani gerka wê bêjin lê dem dide xanê yekî gelek em bêjin sedî nodne û nodne hatine bona bercevandiyê xa yani ewa eşkere ye ne xeberdana me pêş me gotin ki xêrekî dikî gerka xêrê hata xrazî bikî ben ew rast e birayê me vêga rast vê vekirî ji te re bêjin siyaset wisa birayê me yani ev ne tiştekî bidiziye
ew siyaseta li êzdiya xwe dertê dixwaze ji êzdiya feyde bigire dixwaze bêjim li gorî polîtîka xwe destûra xwe li êzdiya xwe derê em êzdî jî em ketin nava partiya siyasî ji bo ku em karbin êzdatiyê di nav de parêzin belkî gelek ji me armancan ew bû gelek êzdiyê din jî belkî armancan tenê siyaset bû înca vênakê meriv li gorî wijdanê millet gel bihêle her kesî ji bo xwe xizmet kiriye di nava Partiya Kurd de Wera qaylım keknedim. Eki eva siyasete, liska siyasete esatı listine. Legel uçma, agas malu kumeli mehne, bewi tehri listike nalizm ve na siyaset ya ve listike nakam ki buna berjevandiya izya. برای مجبور یعنی براستی جی مالو کومل ما ازانم دورا هفته حب مالو کومل ما و رخصنه ما هنه تنل آلمانیا و بنگاه تباده جی براستی ما خدمت کریه یعنی نوا 20 سال داویده و همو مالو کومل و رخصون جی زانن رخصنه نابندی تفجیبه که زانن جبر به که البته اف که ماسیل با مهیه çawa ku partiya siyasî Kurda ku li gorî destûra xwe dixwazin êzdiyek nav wan de kar bike êla mixabin mal û komelê êzdiya an jî siyasetmedarê êzdiya vê ji Kurdan naxwazin û ji aliyekê din ve jî vekirî eşkere bêjim ji ber ku êzdî di navan partiya de weke êzdî ku têne xwastin nayê qebûl kirin sebeb jî ew siyasetmedarê êzdî ne ew berpirsiyarê rexsnê êzdiya û wan partiya ra têkiliyê wan hene ew înformasyonê şaş didine wan ew wanêkê şaş pirê ve dibin bi rastî jî ji ber vê yekê banga min li wan Partiyê Kurd jê gerek bi rastî jî êzdiya teva giştî bibîne êzdiya tenê ne li wan siyasetmedarê bi wan re têkiliyê dene wan rexsnê bi wan re têkiliyê dene êzdî bi rastî civakek e êzdî olek e êzdî ne ew çend kesê ku bi wan re têkiliyê den û xizmetê dikin bi rastî ez ji bo xwe bêjim wextê ku min siyaset kir am nava rexsnê bêjim êzdiya de me em vê esas bigirin êzdî li Kurd dibe birabe û di kîjan siyasetê de dibe birabe ve gere ji bo ola xwe ji bo civaka xwe xizmetê bike û rastî jî tenê xilaziya êzdiyadî û feyda Partiya Kurd jî ancak divê rêyê de başka çê nabe bi rastî ji ber vê yekê çi dibe birabe birayê me ji yani em êzdî di rojhilata navîn de jiyan dikin em di her bêjim çar perçavê vebûne pênc şeş perçê cîhanê jî em bela bûne rastî Avustralya bigire heta Amerîka Ewropa bêjim rojhilata navîn em li her derî bela bûne êzdî gere xwe li wê goriyê êdî bi rêxistin bikin êzdî li wê goriyê bi rastî berpirsiyara êzdiya bikin û dîqat bikin û birêne yek weke papsata Iraqê heqê paps çi bû heqê paps gerek çûya lalişa nûranî bengaha cîhanê ye meyandina cîhanê ye dîsta jî sala bêjim 2014 de sala 21 de bêjim qatilama li Şengalê çêbû ti derê cîhanê çê nebû gerek biçûya Şengalê çima neçû sebebê wî jî ez karim bêjim Partiyê Kurdin di do jî berpirsiyarê êzdiya siyasetmedara êzdiya ne lewma jî neçûne wîrê Belê keknedim em vêza xeyardin buna rexstinên êzya buna rexstinên Kurda em nabêjin miletê Kurd em nabêjin miletê Kurd hemû dijmenê me ye na lê siyaseta gelek partiyên wana berî dijî êzdiyatiyê tê xebatê yani tunekina mafên êzya dixebitin hewa tişekê eşkere em teze berxa de naxin keknedim elbet hûn Tirkiyeyê bûn em vekin ser gundê Kerkûkê gundê Kerkûkê xaliya bi zorê ji we distandin lê rêxistinên cîda ne tenê yê Kurdan datin wek elexîrî û ortê disekin wek evê pirsê bi nesafîkirinê belê birayê mecûr bi rastî di salê ewil de dema ku em çûn 2012 de teriyên vegeriyan hingê wê çaxê di nava Kurda û Tirka de jî ew pêvajoyek projeke ku aşîtî were pêk anîn em divê demê de vegeriyan hêviyê me mezin jî hebûn
ku Türk û Kurd li hev bikin em jî weke êzdî em ê karibin azad li gundê xwe li herêmê jiyan bikin. Baweriya me ew bû bi rastî. Êla mixabin sewiyekê me gelek hev dîtin, gelek rapor, gelek jî bêjim hewlan me çêkirin. Êla mixabin em duyan hewlanê xwe de yek bi ser neketin û ez karim vekirî jî bêjim bi rastî jî dilê me jî şikest û ew baweriya me ji te re got ku xizmeta me kiriye dûr de hate famkirin ku êdî ji bo gundê me naçe serî, ji bo êzdiya naçe serî. û ez vêga jî eşkere vekirî dêjim. Gelek gundê êzdiya bi rastî îşgal kirîne. Gelek gundê êzdiya bi zorê, bi zilmê bêjim desteser dikin. Vêga jî ew Partiyê Kurd û bêjin niyeta me ne ew ye, mane ne ew ye bira kerem kin wan gunda xilas kin. An jî bira kerem kin em bi meha birayê me jî ev par jî ez sê meha mam û yî sal jî em sê meha mam. Zanî birine divir de gavê ku bêjim eşîre, bêjim partiyeke siyasî, an jî partiyê wanî mafê însana yani rexsnê mafê însana, an jî bêjim qanhat önder ê ku em dêjin Muslimanên olîne zanî bi hata li me xweyî derketa bi rastî ev ne sale pirsgirêka gundê me berdewam nedikir. Gundê me ye, tapûyê me ye, ziyaretê me ne, mezelê me ne, ti carî bêjim Musliman nebûne xweyî wî gundî. Zanî em xweyî wî gundî ne. Me bi emanetî daye wan êle hemû cîhan û 600,000 Kurd di Batmanê de heye. Nüfusa Batmanê 600,000 e. Bêjim ev ne salayê me temaşe dikin. Em ne salayê bêjim em hatine lêdan, em hatine daribkirin. Dîsta jî kes dengê xwe dernaxe. Rast e li wirê dewlet her tişt destê wê dewlet gere ew bike ama ku Kurd bêje em birayê êzdiya ne, em vegera êzdiya dixwazin, gele belediya gote bira êzdî dagerin, em ê li wan xweyî derketin. Ama êzdî dageriyan, êzdî hatine lêdan, êzdî hatine astengkirin, êzdî nahêlin li gundê xwe azad bijîn. Vê çaxê hûn ê kengê li wan xweyî derin, hûn vêga xweyî dernên. Em vê ji wan pirsin ku me rapor nedabine wan, me daxwazî nekiribe, me diyalog çê nekiribe, haqlî ne. Ama ev tişt tev di arşîva me de heye. Ti partiyek siyasî nikare bêjena. Ji AK Partiyê bigire heda HDP û heta hemû belediya, hemû bakanê dewletê dayî, Meclisa Türkiye dayî me çûye li wirê civîna çapemeniyê çêkiriye birayê me. Yani ev tev di arşîva de here weke te jî anî ziman me her tim eşkere karê xwe kiriye û me eşkere jî karê xwe bikin. Çimkî em neqiyê ne li dewletê dikin, ne li partiyê siyasî Kurd dikin û ne li kesekî din dikin. Em tenê dixwazin vegerine gundê xwe. Em dêjin dêzdatiyê de ax pîroz de weke te jî anî ziman ax pîroz e. Êzdê ti carî ji axa xwe gere dûr nekevin. Dûr neketine. Belkî qatîlan çêbûne, belkî êrî çêbûne, belkî zordestî çêbûye, demekê dûr ketine. Taybet jî bêjim Bakur sebeb kufşe gele cara me gotiye. Êla dîsa jî ez dibêjim eger ku ê dêjin em dostê êzdiyan e. Ê ku dêjin ciyê êzdiya li Tirkiye heye. Ê ku dêjin êzdî karin werin mesele ne êzdî ne ku ev bûyer têne serî wan bira kerem kin xwe bine pêş. Van mehê pêşiya me em ê dîsa hene wîrê. Bira kerem kin xwe bine pêş arî me eşkere bikin ji bona ku em laliş tîvî de bêjin wala falan partiya siyasiya Kurd arî me kir. An jî devleta me tevî hemû tiştî va bêjim li me xweyî derket. Tenê ewlekarî têrê nake birayê mecbûr lawma dêjim ji ber vê yekê ev pirsgirêkê êzdiya li Bakurê heye. Rast e belkî Rojava bi rengekî din heye, Şengalê bi rengekî din heye. Li Ewropa jî tibêjî tengasiyê me hene birayê mecbûr. Çima? Çimkî êzdî gavê tifaqa wan neybe yek. Gavê ku bêjim rexsnê wan nebine yek. Gavê lobiyeke wan e gîştî tinebe. û gavê êzdî ji bo xwe xizmetê nekin ev jî problemeke mezin e. Ev jî êzdiya ber bê tifaqiyeke mezin dibe bi rastî. Ji ber vê yekê gerek di serî de rexsnê êzdiya baş bifikirin.
ڕێبەری ئێزدیا وەکە ماڵە میرە ئەم بێژن هەیەتە ڕوحانی ئەم بێژن باوێ شێخ ئەم بێژن یعنی گەرەک بێناکێ باش بفکردن بڕاستیژی باش بفکردن برێنە میرێ me bavê şêx nikarbû here serdana êzdiya li Koço li gundê Koço evîna bi rastî jî eweke mezin e yani em çiqa jî veşêrin lê nayê veşartin lê dîsa jî paps yekî weke pas çûrê û nikarbûn ciyê dîrokî êzdiya ziyaret bikin ev ji bo me bi rastî jî demekî lobiya me tune demek rêxistinê me tifaqa me tune lewma bir li Almanya di cara sê cara bêjim grûpê êzdiya çûne ba paps zaniya rewşemîrê êzdiya çûn bêjim bavê şêx çû balê gelek kes çima me karbû herin çima paps tê bêjim berderê lalişê em nikarin bidine lalişê Yani keko her tiştê em gerka rast qebûl ku wekî her tişt axiriya îziya destî îziya dame. Yani heger em heviyê bin wekî kesekî bê bona me bike ew tişta derê we. û nimûna we jî ya gundê Kelhokê jî dûrketina axiya hesab nake we axinda kiriye. Yani em xaxa ji şengalê dûrketine sêsî çar sal e ne hesabê şengalê dîne axome. Malê wekekî Nedîm bira em dikarin bi kurtasî bêjin dema tu xizmetekî dikî bona kesekî û xizmeteka mezin dikî di nava çend sala xizmetê dikî û xilaziyê tê wex ew xizmet me qebûlkirinê mercê xwe texmîn dike ekî bêfeyde bûye her tişt. Birayê mecûr ez karim wisa bêjim bi rastî çawa te mînaka we da ez jî hatime Ermenistan Gurcistan wan bi rastî min jî dî zêdeyî di sed salî ku hûn li wirê berxwe didin hûn li wirê li ziyaretê xwe li elmê xwe bêjim li hemû tiştê êzdatiyê xweyî dertên li zimanê xwe xweyî dertên min hingê jî bêjim 10,000 de hatibûm 2002 de bêjim hingê jî min got bi rastî ti carî êzdî ne ji êzdatiyê ne ji axa welatê xwe dûr dikevin min ew hingê jî tespît kir êla ez vê bêjim vê münasebetê dêjim Ramel Apê Mîrza be jî ku bêjim Apê Mîrza hem bi riya vî televizyonî hem jî bi rastî bi riya ziyareta me bêjim muqeddes ku li wirê êdî hîş ku êzdî nikarbin hene lalişa nûranî êla bi hindikayî karibin dîsa li wî welatê ku sûrgûn bûne li wirê ziyaretê xwe xweyî derên bi rastî ev ziyaretê me li Bakur jî hene birayê mecûr yani ez xwe çûme bêjim küçük lalişî küçük lalistanî ew jî hemû ziyaretgehê me hemû pîrozgehê me li wirê hene ji ber wê yekê em gerek Apê Mîrza mînak bigirin û em wan ziyaretê mezin hem ê ku restora bidin li Bakur an jî Rojava zanî em restora bikin û ziyaretê wisa jî li wirê çêkin ji bo em zeftir bû ve wene girêdan bi rastî êla bingeha van tişta jî ku gundê êzdiya wene azad kirin êzdî vegerna wî gundî ê bi rastî daha çareseriya wê rehet be tevî wê dîtina ku tu dê jî êzdî problemê wan destê wan de ne êzdî gerek xwe hal bikin ez tevlî didim rast be êla em her tim jî pirsgirêkê xwe ji derva ve bigerin ê ew jî ne rast be êzdî gerek tifaqa xwe çêkin yekîtiya xwe çêkin hem ji bo wî vegerin gundê xwe hem li êzdatiya xwe xweyî derin û hem jî bi rastî ev jenostîta şengalê gerem bine qebûl kirin ev jî deynê stûyê rêxistinê êzdiya li Avrupaya deynê bêjim milletê êzdî li Avrupaya îmkanê me daha zeftir hene ji ber vê yekê ez vê daxwaziyê ji hemû êzdiya dikim hemû dostê êzdiya dikim û hemû ragihandina êzdiya jî weke laliş tîvî bi rastî li ser êzdatiyê baş bisekinin bi rastî jî 24 saeta ev kanala me heye êla mixabin weke bêjim rayedarê wê dixwazin em nava wê tije nakin gere em nava wê tijekin bi alîkariyê be bi bernama be bi înformasyona be bi hemû tiştî gere em xweyî derin bi rastî vê münasebetê ez ji we re gelekî spas dikim malî ava
و از هیویدارم همو جواکا ما همو ملت جیهان جبه قورونا و ویروس پاراستی به و امکارن daha زافتر هم جواکا خوخوی دارن هم لخباتا خوخوی دارن و هم جی براستی جی روزک بری روزک اف تندرستی ور جیهان تبی خدای ساعت بدوه گله کرازین خدمت آواجی قبول بیم بارا کی پرسکریکن کی جان میج خبردانه بسرکه یا گنده کل هوکی بدم کنه زابی صافی کنه وجی مقاطی خوابن و خواب پاریزم بروین خاشی بدمی خاطری ون سرچاوا مالیاوا سرچاوا بله گل تماشان دیجا لور پروگرام هات سر داویا خوا بینم بیراوی رو میوان می بو که ندیم ارکیش خو خندم مالا ایزیان آمریکایی لا آلمان جیان دکن می خبردا درقا پرسگری کا گوندی کل هوکی کی جانوای دی سر چند ساله بردهم دبم بارو اکی ده مکانیزدا و پرسگری که به سر داویا خوا و زفتکچی کی جان خالی نیزیا گوندی نیزیا زفت کرنه و بارامی بکاربن به دلسوزی وان هر تشتی پاش دا وگرنن داوی دم چت خازم بیجن یعنی تونن ملت خراف هنه کسین خراف و اگرم خبردن بونا تایبت ملت کرد ام ناوج ملت کرد همو دجمنی میه ناخیر تشتی ساتنه هر تنی وکی ه ملت کی جان پارتین وانا سیاست دکن بون تنکن مافین ایزی ام جی وک نونری ملت ایزیم ای باور نمگر که وان هر تشتی عیان کن و پیشوی تشتی بگن وکی مافین ایزیاجی وک ملت ماین نی نبن پیکنی ویدمی خاطری و حتی نجاره کماین سلالش تبی